None navuye mu miji ikomeye Canada ni igihugu cya mbere. None se woreka kuririmba reka ndirimbe reka ndirimbe reka ndirimbe usuyindirimo reka ndirimbe reka ndirimbe Ujishimo by'ibisubizo Rushaho kuririmba Zafata inanga ndirimbe Ndirimbira uwacunguye We wicaye ahera ahera Iwe mpawe Reka ndirimbe Reka ndirimbe Basi kirenge cyawe kigere nkahangaha gusa bukeya basi twage papa muri tayari Are you ready? Nyega imana yawe seven Hallelujah. Nuyu mushuma afashe ku gitugu. Ndamwishimiye. Nokuri. Ndamwishimiye. Tugambe na mena. Ndi rimwe kubwo umushumba. Bage ka. Ariko iva uracuranze baba. Hallelujah. Tukomere Imana amashimeshi cyane. Twongereye amashimeshi. Arabikwiriye umwami w'abami. Hallelujah. Protokole yadusabye w'abantu bicaye iri inyuma mwigire imbere dutarame. Hallelujah. Kandi rwose ntibibavune ndabona hano hagati y'imyanya
hari imyanya myinshi y'abantu bagiye bagenda, zoba byiza twegeranye tugatarama. Abantu bari inyuma hagati hari imyanya, ni mu bikore mu bwitonzi dutaramira Imana. Haleluya, nimwihute. Yesu abaho umugisha mwinshi. Haleluya, munyemerere kandi twongere dukomere Imana amashyi menshi kubw'uyu mugoroba ko Imana yatugiriye neza mukuru ikaduhereza aya materaniro. Imana yacu himbazwe cyane. Mukozi w'Imana Alpha, congratulations Revera. Kandi yewe iriya kashe nakora igitangaza muri umwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Akora igitangaza kuri yamye yidutungaje na Rumenge. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuvuge ngo amina. Amen. Bwana asifiwe. Imana ibagurire neza cyane. No abacuranzi ko baracuranga neza. Yesu abaho umugisha. Aho igitaramo kigeze kuko dusigaje umwanya wo kuririmba kugira ngo twebwe abaririmbye tuzotanga umwanya twajiriya dukeneye kugira ibintu dukura hano. Iyo twahuye n'abakozi b'Imana umubyeyi wacu Bwana asifiwe ko turagira ngo tugerageze dusunike vuba tudatinze hanyuma duhabwa andi maherekezo. Bwana asifiwe. Kandi iriya dufite ibigaganyare z'imyuka mibi y'amapepo bimwe nagira ngo zaje bidukurikiye. Mushumba agomba irasigara. Bwana asifiwe. Nawe waje n'ukuri kw'Imana hari icyo Imana ikora ku bwaho. Bwana asifiwe. Ayo mapepo yageze mu rugo rwawe akajwigiriza abana, agafata akazi kawe, agafata biriya na biriya. Bwana asifiwe. Muturegere uko gako nabivuga kugira ngo muregere piano yonyine hanyuma mutuvugirize ibyuma navuze ngo Imana ibaho umugisha mutugirire piano yonyine. Amen. Kandi mwariko mucuranga neza rwose ndabyemera. Kandi reka tubaha amashyi menshi abaririmba abacuranzi. Amen. Pastor, no tuvugiriza Sebeni cyangwa ni uriya muhungu muturegere piano mwishire muri iyi ngiyi muyiregerere mwishire muri aya mabafu duhimbaza Imana. Haleluya. Ziraridutse izo nkike gizo ziraguye. Ziraridutse izo nkike Mana we gizo ziraguye. Ziraridutse izo nkike gizo ziraguye. Ai ziraridutse izo nkike gizo ziraguye. Amena. Posso zoziriya ryari? No kurukima. Bwana asifiwe. Haleluya. Ziraridutse izo nkike gizo ziraguye. Ziraridutse izo nkike gizo ziraguye. Ai ziraridutse izo nkike gizo ziraguye. Gizo inkike ziyariko gizo ziraguye. Gizo inkike ziyariko gizo ziraguye. Sawa idonda Jeriko, sawa sawelale. Sawa idonda Jeriko, sawa
mufata amamushware twigaragaza uyu mugoroba nukuri kw'Imana. Ariko Mana ya Israeli mumbabarire mufata amamushware natwe nimuduhereza amamushware tubwire Imana ngo turi hano. Tubwire Imana ngo turi hano uyu mugoroba. Bwana asifiwe. Fata mushware yemewe. Bwana asifiwe. Haleluya we. Zisenyuke mu izina rya Yesu. Urwo ruzitiro umaze w'igihe kirekire rusenyuke mu izina rya Yesu. Uwo mwuka waguhanzeho usenyuke mu izina rya Yesu. Fata ubusa mu izina rya Yesu.